Gikundi kia ahuraniri ihoto ciao umundu na Aikari mwena wa Upperhill guku Nairobi nimarandikire ucio wa ceceni ya borithi ya Capitol Hill nereri mwena ucio. Makienda mundurume umwe uretwo Mr. Muri aikio ngono na akinyo igoti-ini makimwikwira gukorwo niwe warehire batoni ya nyanake na iria ciathukangire indo mukawa-ini wa Meladen uri mwena ucio. Kuringana na Aikari ya maabitha ya borithi mari na umenyo wa uria giko giki giatabanirio ende nginyagia umuthi matire matacukia ikinya uria othe kiwatho kuria riu marutite mukana wa kuoya watho moko-ini angikorwo makaya maya mao matikuiguo. The police and the CIO carry out an investigation to Mr. Stephen Muli case and the investigation be made publicly. That the accused should be publicly apologized to the proprietor of the Maendeleo bar and restaurant and to pay all the damages caused. DCIO George Kinoti, Inspector General Boynet na OCS Madam OCS, msipochukua hatua haraka Bwana Muli akakosa kushikwa, sisi vijana tutatumia katiba kwa kipengee ambapo inakubali ya kwamba even we can do public arrest. Tutashika Muli na tutamshika kwa uzuri. Kuringana na riboti makiria gucanio ino yothe yumanite na mugundo uria mukawa uyu wakitwo, othe magikwira ni jama ya mugundo uyu kuhamwo na kumatiga moko matheri undu uria mehitite matikwirorerwo kihanika. Tumesema ya kwamba we are tired of maneno ya thorax. Hata sisi vijana tumesema hatutaki tena. But kama tutasukumwa mpaka mwisho, we still have those tactics. Na hizo nguvu bado tunayo. In the unfortunate eventuality and that this come unfruitful, we shall not hesitate to invoke our constitutional right in chapter 4 of the Constitution of Kenya, Article 22, Enforcement of Bill of Rights. Girifotera Kameme TV, jitagwo Mwaura, Wagunya.